India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Nyutrep National Liberation Council (HNLC) mentakas ngibalang kalai tarik ukala lengkot arhajar arpusau kalapun bena bakan dom beteng syuk bane keren yasuk bat ka sorkar India kentubru bat ka sorkar jenla nakadaw kimat jingdawa jong kaseng kiklem la urlong hakamit jong kenya keren ya kane ka HNLC kalapun tip hakasithi belasoy da ucharman jong kaseng Bobby Marwen bat u general secretary uba san kepar nong trau hakba kilapha Shaka Ministry of Home Affairs langba u AK Mishra u advisor ka MHA North East Batla Paklang ya kena kasithi kum kajing petip syau menteri rangba kejala u Konrad ke Sangma menteri katanat kampoying kejala uba Prestun Tensong u kesiang ke sorkar uba PS Dekar bat u kesiang belatung da kaseng uba Sadon ke bela ha kena kasithi bakaseng SNLC kala pentip haka ministry bakilaweng no ya kejing keren yasuk bat ka sorkar kadai na kadawa kejing dawa ju kaseng kamsyam la urlong bat kidap da kejing saukia baka kaba kila dawa kamsyam la kmi bat penbet kaseng kalau ongru bakadap da kemesim ke basukya bakane kejing keren suk kan kutno bat ban penlong ya kaseng ban peteng ya kejing le ba kejing atiar kumban supin kenmau bakaseng HNLC kelawan bane keren yasuk berkesokar India kentup bat kasorkar jela kadai hau benai nailar jong usnam baladap usnam arja arpulai.